Assalamualaikum. Nawna selli therapy meden salmina on nokku ka won don hawra leydi ndi. Minen lando sidon e jam hande sappo e jeego lebbi tataɓiru 2023 le 16 troisième mois 2023. Partagez le live. Goɗɗo hino hatto jini nanugol ko wona yewtede ɗo ko hande bani adama on no duwa andude ko heewi ko yiyata yimɓe bomɓe ma ko heewi ko yiyato yimɓe ɓe wiya ton hiɗo no nawni jinna ma sheytane maɓɓe on no memmini ko ɓuri e heewde kon sheytanuru ko miijoto ɗon wano jinna lo demon ala ɓe fewjande ala e nder ɓalli maɓɓe. Sheytane mo an wonɗa miijade. Merci Diallo Youssouf, parce que quand même ɗo sa wi sheytane automatiquement a yahay dans la vie religieuse, c'est-à-dire ko jinnawi haray ɓe fasiqiɓe les pervers ɓe yiyoton e dewle no halka gurdam yimɓe, amma ko kamɓe woni halkude ma ɓe créer des conditions ji ɓe bonna wondiɗo maɓɓe on, ɓe bonna jawdi makko nin, ɓe bonna tan maɓɓe on, yimɓe ɓen konta ɓe ko nawnuɗo. O nawna nawnare nde an miijiɗa nde. Andi aduna ko perception, ko yiyande. Si yiyande ma nde woni fenande, tu es en danger. Kala hunde sa ettaki yiyande ko nde woni kon nde bonna e gurdam maɗa. Merci Diallo Youssouf from UK. Ko ɓuri heewde kon partager le live no wodi hatto jinno nangol ɗum ɗo ko yiyata yimɓe les pervers, yimɓe bomɓe fasiqiɓe ma yimɓe ɓe yiyata ñande wo no hakkunde clinique e moccoɓe, no hakkunde clinique e moccoɓe, ma no hakkunde kram ko batini e bile. Hara hiɗa waɗi ka hakkille ma wonandema ko nawnuɓe, ko sheytane, ka hakkille ma ko jinna, ko gere, ko bile jokkiɓe, ko batte juuɗe. Min nawna selli mi haalanima ɓaawo taskagol langol, min nan wona arɗo yewtugol ɗo ɓayi no haalede, min nami ko piru. Merci Amadou Télémine, merci beaucoup. Abdallah Kindia, merci Fédéral. Ko ɓuri heewde kon o bonɗo mo wonɗa yiwde ɗa tawata hino bonnude, ce criminel, ce sanguinaire, ce pervers narcissique, on mo wonɗa yiwde ɗon sikka ko jinnawil o wondi e mum, on ɗon wonda jinna. O nawnuɗo kadi mo wonɗa yiide ɗa woni ko victime, woni ko wonɗo wullitade, hino waɗa, hino wi'a, hino gera, hino peɗa, hino waɗa e talki. On kadi o waɗaka hay e fus, seytan fus jokkama. Nous allons vous expliquer cela aujourd'hui clairement fi yon waw faamude ko honɗum woni hewtinde ɗon yimɓe ɓen wona jinnawi woni ɓe fewjande wana wonɗe miijorade no. Oɗa kadi wona jinnawi woni mo atakude. Ko honɗum wonɓe hewtinde ɗon ko miijoji maɓɓe bonɗi ɗin tigiri woni tawi hande kadi huɓindike ɓe. Ko miijoji maɓɓe ɗin. Et vous desire zali miijo bongo ko sheytan. Miijo bongo ko sheytan. Ton mauvais penchant ko sheytan. No jibina, no wona ha ɓenda jibina jikkuji caractère ji wawayɗi bonnude ma wawayɗi jaɓude goɗɗo halke. No waywa kala murtaltu, kala ko wiyete rébellion
ta sikku haray ko goɗɗum woni arde waɗa mo waswaso sowndomo ma naata ka nder ɓanndu towna junngo makko ngon juuɗe ɗen golla ko kanko o miijaake ko o faala naɓa mo ƴetta mo koyɗe ɗen naɓa mo ka o faalaka la wona jinnabi no metti noon sifaade sabu needi ndin sabu defte wonaɗe janngede ɗen sabu pinal ngal no metti sifaade mais ande nawna selli na waajotoɗo. Merci Aliou Barry. Nauna selli wana wajotodo. Je suis là pour partager des informations. Mida do senda dagol e modon humpitandeji dans la spiritualité et dans l'éveil. Mi ala wajade mi fillito kadi mi ala wajade. Sa andari atawi ko mi woni yewde do kon hiden wawi sendo dade. Bismillah. Sa tawi wana ko wawete sendo dade. Alors, tout ce que tu peux faire, c'est de partir. Merci beaucoup. Pane adama foka hore leydi ɗo hiɗa hakkunde miijoji moƴƴi e miijoji bonɗi. Miijoji moƴƴi ɗin ɗen faala en wiyay ɗum ɗon malaika. Miijoji bonɗi ɗin ɗen faala en wiyay ɗum ɗon cheytan, to mauvais penchant. Amma non jonnugol e chambre ka nder hoorema ko an fi honɗum wona a leggal, wona a fello, wona a leggal. Leggal suɓotako ko honto ngal wonata, ko ɓiɓɓe honɗum ngal rimata, ko kaaki honɗum ngal wondata e mum, ko kaaki honɗum ngal accata, ko programme mal ngal c'est un robot. Fello suɓotako ko honto wonata, fello suɓotako ko ndu waɗata. Nde an bane adama Allah tagunoma o waɗuma suɓotoɗo, o jonnuma nden hoolare ko ɗum wiyete al amana, o jonnuma pouvoir jewugol, doole jewugol, doole suɓagol. Si a salike ƴettugol ɗen doole goɗɗo goo ƴettay ɗe wona jeeyaɗo. Sa salike ƴettugol doole suɓagol goɗɗo goo ƴettay ɗum wona suɓanteɗo. Là tu vas subir, tu vas plus vivre. Donc ko ɓuuri heewde yimɓe ɓe yiyata no jogii nawnaje ko dogintaɓe haa ka moccoɓe ɓe, c'est des personnes qui subissent. Ko yimɓe tawɓe ɓe fuɗɗaaki taw wuurude, wona e gurdam maɓɓe ɗam ɓe woni. Si tawi banadama on suɓaaki tentini ɓaawo helli feere wuurugol gurdam wonnan ɗan ka miijoji makko, wonnan ɗan ka ɓernde makko, automatiquement hakkille makko ɗen e miijoji makko ɗin wontay gaño makko, bombardamo ha ñande o rutti e neɗɗankaku yagal ka Allah waɗi mo ɗo, o suɓo ma si o salike ɗum ɗon o lutta e gurdan daabeji, o victimise o ma o wullito, o parti ɗo no metti famude seeɗa. Partagez le live, woodi ha to jinɗo nangol ɗum. Nam no gas hawiyaado joni goɗɗo le no yanude ɗa no siikude ko haaju ma non. O haalano ɗum ɗo o manifestina e waɗno ko haaju ma. Sa so janne menen men ɗaɓɓa nangol ɗin haalaji ko noon ɓaleejo so wawata ɗaɓɓitude, so wawata wadde recherche, o yahay ka ñanneɓe ɓe jonnamo étiquette o yaada e mum. Koko wiyete le cerveau a été créé pour résoudre des problèmes. Cerveau on ko tagira ko fiya wallitor e fiyakeji ma aduna yankoji ɗin e akira yankoji ɗin. Si a jaɓali ko kayri sofinayma, si a jaɓali jonnude ngandi ma ndin golle,
kayri ndi jonnete ko golla ko ɓuri no hulɓinade ko tuma tawi ko yimɓe duwaɓe yottinde ɓangina famine tawi ko ɓen tigi woni ko ɗaani ko ɓen tigi woni wadde campagne supporta nde fenade ɗo ko ɓen tigi woni wiide ko ñawdoɓe ko ɓen tigi woni yi ko jinne wi ngi wi ɗum ɗo ngi wi'iri ni hay là c'est dangereux. Merci Fodeba, merci Hadi Diallo, c'est Houdi Diallo, merci. Donc haray faut partager le live no wodi hato jindo nan godno o wiete do narcissique pervers ida fotta e makko ka golle o wona boss joma si tawi a anda ko a bane adama subina a golle ma de golle makko de koy bane adama bondo bernde makko den walo ta ko o contrôlale mo mo andi tu es une personne puissante libre o etoto ha den dole don o jabade liberté ma o jabon parce qu'il est faible o nyanne ko nanaton wona nyanne ko faamu don ko Allah no jonnuma goddum ko jattowo dum do on wiyete nyanne mo jonnuma des énergies mo jonnuma la liberté mo jonnuma power dole no wodi jattowo juste par la manipulation o jattira dum kulol e ande parce que o yi e ma hida neira needi mbew awale ko habbi mbewa ko kolombowa boggol darnede e daral piri mum disputé donc kon wadi ay des personnes hara bimbe hibe wondi e des pervers be andi alla feñinani be o do ko gagno mabbe mais be wawata sedude makko tu sais pourquoi mano wodi yimbe certains be e pervers neddo faski jo bonno bonando wondo be sibaade sirabe après 10 ans 20 ans mebe hani be mijaade fi makko hani be hibe mijaade fi makko hani be yidi mo be fala ruttade bal mi hay ruttibe tu sais pourquoi wona nasi je vais vous expliquer ça aujourd'hui clairement na nasi wona lekki o jogi la personne conserve certaines de tes énergies ne on no jogi dole mago donc bandu ma ndu wawata yawde acca dole ma de kon wonen dole je vais vous expliquer ça A plus B dans la spiritualité andi Allah subhanahu wa ta'ala nuru samawati wal ardi ko kanko woni ndaygu ka kammu e kalede kala ko yatano jalba. Je parle pas de la matière physique kala ko yatano jalba spirituellement ko Allah woni ko wudde ruhu makko e dum do joni non si Allah addima ka hoore leedi do kaka énergie makko kaka dole makko kaka puissance makko ko tongo ƴetti o waɗanma seeɗa ko ɗum feƴƴinirta ngurna on no waywa otowal e carburant ko ɗum waɗirta voyage ma ha hewtitoya ka o faalaɗo joni non woni ko yumma ma woni ko bemma woni ko mo gollinata woni ko partenaire joma ko ka dewgal woni ko musidɗo ma ka enɗa si o réuni e ma ko wiyete kon togne lette les épreuves douloureuses albala ɗenƴere tampere si ɗum o tappirima ɗum jamfaji réjection nden diwnande on traumatisme énergie on jalta ko fi wota maayi ma wota feetu l'énergie va s'échapper fewndo ka huluɗa ɗon fewndo ka traumatisa ɗa ɗon konko Allah waɗi e ma ɗon ko doole kañum kadi ko doole go ari bon a huli
si a huli doit ka wonde ma si woni ema a fayetay ma paralysa. Donc ça va se détacher un peu. Et tuma kala yalti seeda wondo sabu on yalti est capable de récupérer cette énergie consciemment ma inconsciemment. Hara mo andi ma wanda. Si mo andi ko dum wiyete ñande, il va te traumatiser, il va te punir o lette, o yangue, o tampine, o hulbine, o menacer. Automatiquement, dès que l'énergie se détache, tu vas perdre l'énergie. Maintenant, l'énergie perdue. Won do sabu dum don wadi on a humoto e makko. Kon warti da humade makko. Parce que goddum ko jewdano e makko jogitike. Wana non no onon famir don no nyanne o wiray jema ngata yo jetno. C'est purement spirituel mono si fanade. Joni si ko dum yata debbo ma gorko imo lettede mais wonɗo mo lettude o wata sertude makko. Le corps ne peut plus s'échapper sans l'énergie. Ɓandu ndu wawata yawde si ndu wondali e carburant mayro. Donc la personne o haalo ñaawon haalo, elle ne va pas se détacher. La seule chose qui peut aider la personne, c'est la thérapie. Parce que kanko doit yiltitade ya récupérer dole makko nden d'une manière très pacifique. Ko be o wona taw conscient la personne qu'elle a perdu de l'énergie envers cette personne. No wona yummama, no wona bemma. Si tawi ɓe hewtinima ko wiyete kulol, lorra, tampere, des épreuves douloureuses, andu si tawi tun belsinalima waralima feetinalima nden ande nde anata kulol ko hulata ɗon, l'énergie va s'échapper au moins à 5%, 10%. Et la personne, la cause, wonɗo sabu on ɗum hewtuma, va récupérer cette énergie spirituelle. ɗum yata goɗɗo no hula goɗɗo, mais tawa an jiɓoɗa kun ɗum waɗi simo huli o. Les marabouts l'utilisent, karam ko ɓen utilise bileɓe ɓen utilise ɗi formule ji ɗo. Na wonde noon haray se ko doole goɗe miijoto ɗon. Non, il va te demander de l'argent, tu vas donner. Parce qu'il t'a raconté des histoires et tu as cru à ces fausses histoires. Mais a yejjiti ɗin tarikaji ɗon ma haalande ɗon. Jinna naati yalti ko kaari addinde ko ni o gerdi ko yaari ɓaawo tago to, ça te fait peur. Et cette peur va occasionner l'échappement d'énergie spirituelle que toi tu devais utiliser comme carburant pour avoir la confiance en soi et avancer. Kambremba, sukaɓe kambremba no utilise ɗum ɗo. Ko ɗum yiyata goɗɗo himo jombe, ko ɗum waɗi wattane yiila e naatugol e bone atto jombede. Ko jombe sunna e farilla, mais tawa o ukkondirino e suka, tawa on suka ɗon no jogi énergie makko on. La personne va aller se retrouver dans un mariage, un seul coup de téléphone dewgal ngal woni immorde neɗɗo jogiiɗo énergie makko, ɓenne mo gera nagere téléphone goto pet kaari arata, c'est fini. La personne va créer des problèmes entre lui et son mari et barata na jinna. Ko ɗum yiyata gorko o ukkondira e sonnaajo, la personne va o perdre jawdi makko ni fop pet mayre o anda, parce que cet homme ne peut plus s'échapper, laisser son énergie o wata yawde o acca énergie spirituelle makko, parce que kon ɗon énergie pet noddata ngandi makko ni hande kadi yaltingol les hormones de plaisir, le dopamine. Donc si o wondi e oɗa debbo, il ne comprend rien. Mais si mo wondi e oɗa, il se sent bien.
c'est la récupération des énergies ko ɗum wiyete ñanne. Wonɗo wadde on no wawa wonde inconsciemment o wanda. Si tawi mo andi o secret ɗo, là il devait un sorcier. Comment ça se passe? O tigi a hewtinay woni o tigi sattede ko ɗum waɗi a yiye ɗo joni si jiwo son jama fi gorko karam waccitirtamo ɓe piyamo ɓe haɓɓa ɓe daasa fi on gorko. C'est une grave erreur parce que ɗen lette ɗe woni ɗon mo hewtinde ɗon neɗɗo wonɗo ɗum on l'énergie vient naturellement dans son corps. Ɗeɗo yewtere noon c'est un peu difficile walla famin en wata jaɓu ñannejo yewte fi ñanneyagal, wata jaɓu mbilejo yewte fi mbile o haalantama gonga, wata jaɓu religiejo yewte fi diina ñamirowo reedu. Il va jamais te dire la vérité, jamais te dire la vérité. Mais non, ta maman est capable de récupérer tes énergies. Si o hewtinima lorra fewndo ka wonda ɗon bobo ma paykum biro ma ƴetta jikke mum ɗen fo yowa e ma watta wullude ka juuɗe ma jogo ma balaje ɗen wulla ɗon nden tampere ko biro ma wonma hewtinde ɗon ma biro ma watta ma menasude. Si a tawaka ko a jiwo mi waɗete ɗum, si a jaɓali kaari jombe mi waɗete ɗum, ma sa waɗa ɗum min hawkete. Bon, si ɗum ɗon créé des émotions de peur dans ton corps fewndo ka huluɗa ɗon, l'énergie va se caractériser. Si on énergie o pottitaki a feetay fewndo ka o pottiti ɗon mo wawi échappude seeɗa no wawi échappude foppo ardata mo ɗum ɗon lutti e jungo mum on. Tu es en danger avec cette personne. Hay otigi haalanma fenada innayi ko gonga. Si ɓe noddima ɓe wulli tun c'est fini ka wonɗa wo ko ɓe haali wo a waɗay. C'est juste une manipulation mystique. Joni noon en wii les pervers narcissiques wona jinnaru wonɓe fewjande. Faamu ɗum, wona jinnaru wonɓe folude. Ne sont pas influencés par un démon. Andi démon kono firirɗa o, ça dépend de ta traduction. Merci Amadou Ba. Ça dépend de ta traduction. C'est-à-dire kono firirɗa o ko ɗum waɗi sa janggay Qur'ana ko ya waɗo vide, ko ya ƴettu tarikaji ko jannaɗa, ƴetta aadaji leydi yaltina ka hoorema, ƴetta politique yaltina ka hoorema, ƴetta taale tindi a waɗay vide d'abord ɓernde ma nden a waɗay nde mi anda si uddita Qur'ana. Sina ɗum haray yiɗa firude Qur'ana e filtre ji ɗi jogiɗa ɗi e nawnaje maɗen e temmeje maɗen e aadaji ko janguɗa. Hay sa yii no yimɓe wattorta a sikki ɗum ɗo kaka diina jeya a wattori noon hara noon na diina kal landima ɗum koye ɗum yiyata diina kal, koye aada maɓɓe on yiyata diina kal. Là tu es foutu à jamais. Yiya no yimɓe wattorta sikka ko yimɓe aljanna ɓen ko ni wattorta, Allah ko ni wi yo ɓe wattor. Là tu as ce genre de pensée. Yiya haala yimɓe sikka ko haala aljanna kanni, ka ɗo haala ko haala Allah kanni. Yiya suudu e nokkure sikka nduɗo suudu ko ɗo Allah woni, ko ɗo malaika ɓen woni, sikka aljanna ko ɗo immitoyte. Allah danda uttude Qur'an. Sa uttiti Qur'ana ko e filtre maɓɓe on yiyata diina ka, ko e filtre maɓɓe on yiyata diina ka, wona diina jokkuɗa ɗo, ko dogme. A yawyay ha tawa an on wona diina wonɗa jokkude ko hettugol gonga, ka goɗɗo yima wi ko hammari gonga. Donc may haray les personnes narcissiques wona cheytanuru
ko wiyato jinna woni ka ɓandu maɓɓe siko woni tun hino fewjande ɓe miijoji maɓɓe kamɓe tigri bonɗi ɗin ɗi ɓe remi ka hakkille maɓɓe ɗe yaw jooɗoɗa ɗo fuɗɗoɗa miijade e nder balɗe 40 fi piiji moƴƴuɗi misal ɗo joni kala ka wownoɗa miijade fi ko boni lontinira ɗum miijo moƴƴo a tawa e gurdam maɗa hewti ka sannu sa yii goɗɗo ɗiɗo no dariɗa no yewtude si tawi ɓe miijo bongo ngo ngari inni ɓe dow ko fima woni haalde lontinira gonɗon miijo ɓe ko fi haajuji maɓɓe woni e haalde na fiya a yiyaki san miijo moƴƴo ngo raɗa to goɗɗa si tawi ange modima ma ange ɓengu ma hiɗon e nder suudu kawtal jo noddima inni awade mi yi grand jon nokkel kaari inna si tawi ɗa suttuno wi'ugol ko bone o jokki ɗon changendira ɗum ɗon inna no gasa mo jokki ɗon business um kamen heɓa dépense positivité ça s'apprend siɗa suttuno si tawi a feggike nokkugo ko kata ma sondu aati yahetake juma lootetake nano e ñaam siɗa suttuno si business ma on kadi koya jangene yasini be hirse kono Allahu akbar sanza simi feggike no kasara mi darani woni kala koye ɗe si sondu ndun aati en no yima e woni mara no yewtude woni e ɗiya coɗi wono min kadi mi haalirta non si tawi business an on kalike no gasa mi ala wadde inventaire mi ala calculde ko honno mi woni dépensirde ko honno mi woni e sohdirde yaltitoɗa toon ka comptabilité et gestion yalta e moɓugol bandiji jangane yasini ƴakka be'um c'est comme ça la mentalité va changer sina ɗum a wona e ko wiyete ko cycle sadi ñandu an hiɗa tourna nokku gotu ñandu hiɗa tourna nokku gotu ko wiyete kon thérapie ko ñawndugol wonkil maaki kono buyi e men hiɗen wakkili ñawndugol ɓalɗe men ɗin e hinde ko wonki giwo naɓde ɓandu ɗum joni noon si miijo bongo ngon heewi ka ɓernde miijo bongo ngon si heewi ka nder ɓernde ɗum ɗon jibina ko wiyete ko maayugol ɓernde nde no wayi si virus e bactérie heewi e nder teral ma cancer te ngal ɗon teral sakki toray maayugol ɗum yiyata bani adama o ɓay miijoji bonɗi ɗi heewi ɓerde makko nden automatiquement ɗum ɗon jibina ɓerde nde maayugol par ce que le cœur ne fonctionne plus si min ni ɓerde wotan wi ɓerde huyre nden yiye ɓerde nde ɓurana yewtata fi mum nden ka jikkuji ɗin fof mari ɗo ka miijoji bonɗi e moƴƴi yaltata ɗo ko miram wona nde huyre ɗo kala ko jogiɗa no mari ko yiyota hiɗa mari gite ɗe yiyota hiɗa mari jungo ngo yiyota ça c'est dans la spiritualité ñande mayiɗa ko ɗum woni yawde si ɗum ɗon yalti iya ɗeɗa gite a ciyugo iya ndeɗa ɓernde a ci pompugol par ce que ko gollinta ko yeehi awa konko wiyete spiritualité ɗon ko ɗum woni ɓe faretake yo haale few few ko ɗum le Allah wutti e ma ko ɗum mari doole yiyota ko mais ça existe décision ji maɗin ko ton iwata moƴƴi e bonɗi ko ɗum laba ko ɗum si yalti e ɓandu ndu kanay merci Abdoul Diallo bala sannan jonno si ɓernde nde yoori bane adama si o yii bone on o sikka ko moƴƴere merci mon frère Mamadou Kollangal Ba so yii moƴƴere o sikka ko bone si o jangi diina ko fenande nden o ƴettata si mo ñawndade o ñawndora bebbale o wi sa wi jinnano e ma jinnala e ma
Ça wi cancer et diabète no ma tawa ce sont tes émotions qui te perturbent. Hein? Ça nati politique yi a beppal. De yimɓe no haala fi politique anda haala fi leño. Là tu es malade. Ça nati e dewgal wona pervers ma wona supply yarnowo pervers. La nati e dewgal ngal moƴƴata. Wona toñowo ma wona jaɓɓowo toñede parce que ko toñowo e jaɓɓowo toñede yadata e dewgal pervers. Kala ka yiɗa pervers andu ko couple woni yawde goy. Oɗa no jonnude ku oɗa no encaissude ko ɗum min simi yimɓe no ñaaway ɓe yurmala. Ça fait pite ndaaru jaɓɓowo toñede o victime ɗo yo fuɗɗade haalde o filtotoɗo ɗon piiji 10 ma 12 ɗi o waɗa si o haala noon kunku arɗo ñaawgol fimu. Anndugo koral ma hakkil rawani ndeya o peɗila rawani o ŋatila yecci hanki o yenni nene kono marɗo ko yewto o innima min komi jaɓowo toñe jankes komi nagge kono marɗa ko yewtaɗo ko kamɓe ɗiɗo yadata ko mbewa e bono kañum yadata kunɗa ko ñamete kunɗa c'est naturel bono ala ñamude kulloy koy ka burure ɓayno añi koy ko ñamete mum ko hatta waɗa ɗum ɓe ka lawol ko hatta yaka kawtal waɗa ɓe ɗum o yanna nene maɓɓe ba maɓɓe o daase pi ko hatta waɗa ɓe ɗum par ce que ɓe jaɓata toñede kombo jannuma ya jaɓu toñede ko netidi neɗa ko gandal ngal jannaɗa ɓe inni na a banade ma inni ko non woniri na a suɓotoɗo ala gurda joni noon ko ɗum yiyata a hewti ka mocco no heewi tew comme ɓe ɓurata yiwde toon c'est les femmes parce que ko ɓen janna o ko ali janna madi o ko ali janna ñeñe ali janna a heɓa ali aduna ga aljanna haala fi aljanna akira anda yaada e mum aljanna aduna a heɓali mum hiɗa haalde fi aljanna akira on mo wonɗa ɗaɓɓirde aljanna hi so yehi noon ka yiite andi ko to yata parce que a wi kanko e wirta aljanna ka o naɓa toon ko to yata okkore donc aljanna ma o ko remeteɗo point barre Allah wi ya ɗofto mawɓe maɓe mais mo waɗi condition e ko moƴƴi ko si tawi wona ko moƴƴi danduɓe yiite ngen kamɓe tigri sabu angal ɗoftagol ko Allah wi ya ɗofto mawɗi ma c'est vrai mais e ko moƴƴi ko moodi non goy o wi a yaha janga taw ko hombo woni moodi wona gorko wiyete moodi o inni a ɗo hoore ko moƴƴi ko wona e hoore ko boni ko ko ɗo woni wonde no moƴƴi o innani wondu no boni na Allah wonda rewde ko malaika ka malaika hewɗede ko malaika woni Allah ma sa maayi ko yiite yata ko watta toñuta jaɓu toñede ɗoftagol hoore ko moƴƴi na hoore ko boni ha sikki noon sa salike ɗoftagol un pervers a yehi joɗaga wi ko gonɗon noon ɓe wiyata ko ɗum wiyete dammol bana adama heɓay darorde si ɓe ƴawri ɓe jolli ka darɗa ɗon dara ɗum wotta daro nokkugo positionnoɗa ɗiɗo e tato ara tun itte ɗon ko ɗum wiyete naafiɗi a andi moƴƴanama tu as déjà pris ta décision ferme mais ɗiɗo e tato ara ɗum cewto ɗum taji ko naafiɗi maayi ko yide yaata donc si tawi tun a wawi ekkitagol
dans la spiritualité. Andugol, oui, ça ce sont des vampires énergétiques. Wondo talando, wata jabu hande kadi o rewne et s'atteindre pour récupérer tes énergies. Tajab. Dès que ça commence, il faut te défendre. Et qui te wigol mi wada ta. No, haydungo problème. J'ai accompagné les gens, c'est-à-dire mi wada ta no wani be wadirtingol fel. Mais andu sa wi mi wada ta konko o monoto ɗum. Sa wi mi waɗay ko an monoto ɗum. Sa wi mi waɗata konko wullata ɗum. Ɓay a wi a waɗata. Woni ko ɓiɗɗo ma, woni ko nene ma, woni ko bemma, woni ko goldete, woni ko poso, ko woni ɗo won. Si an a wi ali non, tu vas payer le prix. Miiji to sa wi biro ma non, konko ɓe haɗata. Konko ɓe yaltata ɗon ɓe nodda partout hiɓe fiide ko an waɗoyta ɗum sa wi wi. So falta ko an waɗoyta ɗum. Sa wi partenaire ma mi waɗata. Ɓay tun naa ko daggi, ɓay tun naa ko moƴƴi. Mi waɗata. Konko haɗata ɗon o fiifo ɗon si an a wino mi awa ñe ko an fiifoto baba ɗum. No wa ñamani arɗo wi o ñawlan wiɗa andi le o yoɓata. Sa wi mi ñawlata konko o fiitoto ɗon o fufunno ɗon. Si a ñawlimo ko an fiifoto ɗum fufunno ɗum. Haaju Allah ala e gurdam naafiɓe. Haaju Allah ala fus. Kefeere ko ni woni yarde. Juɗɗo ko ni woni yarde. Complètement opposé. Oya minnima kefeere hino kaka nana ko ni woni yarde. Ko ɗum yawmal qiyama ko ni ɓe naɓirta jungo makko ngon ɓe colkam. Julɗo ko ni woni yarde. Waɗi julɗo sa yimo yawmal qiyama ko yeeso makko woni yarde. Kefeere ko ɓaawo yarde. Naafiqi ala ko ni kenen no ga ayi ɗum naafi ala position. Bimbi on halday ɗum ɗo. Iwa ɗon goɗɗo o fotta e goɗɗo e 11h. On ittimo e ko passion yiɗa goto e mon. Bimbi an e makko ko ɗum ɗo haldato. E 11h o fotta e woɓɓe goo kanko e ɓen ɗon kadi ɓe haldi goɗɗum ngo ko ma ko dirtinama. Kiikiiɗe ndemo waalo ko goɗɗum o waalodata e mum. O finida kadi e programme ngo. Wiyete naafiki ala darorde. Ko ɗum sa yehi ka Qur'ana si Allah no yewtude fi gomɗinɓe ɓe no raɓɓiɗi. Si mo yewde fi kefeere no raɓɓiɗi. Mais so fuɗɗike yewde fi naafiki mushrik ana heɓa yawde ɗo. Parce que ala position. Si a ala e hunde mi ala e mum sans justification. Kanatuɗa kadi wiga mi ala e mum sa inni mi ala e mum ña sa imi gerdiri ni ña so faali tam. Parce que donc le pervers sent que tu n'as pas la confiance en toi. Ɓe puusay ɗon ha wiyayɗam. Il sent, dès que tu commences à te justifier, on sent. Noi sa yehi ka justice wona an tooña. Pardon, wona an tooñi mais yiɗa haala to ña waɗi acca tooñuɗo ma haala. Ɓaawa wiide wona an haɗi deƴƴa. Ko kanko wi na an wi ko aɗum ko kanko wi ko aɗum. Ko kanko wiɗa wujji, kanko wiɗa jatti, kanko wiɗa waɗi escroquerie, kanko wiɗa waɗi abus de confiance, kanko wiɗa violi, ko waɗi acca waala. Anko wodamma ko hin ko min waɗi ma o wona min waɗi ko ɗum wodamma. Hin ko min waɗi raɓɓiɗi o wona min waɗi ɗum kan no raɓɓiɗi. Acca wiɗon hiɗa waɗi o adda dalilaji makko. Mi alna hunde wotere. Kala leydi wiyetendi démocratique wona gonga ɓe daɓɓude koy kala ka yawɗa kamɓe na gonga c'est des preuves ekkite ɗum hiɗa jogo gonga ya perda ñawal ekkite ko wiyete kon des preuves. Rassemblez vos preuves. Wata sikku ɗum ko fi Allah ni yawgo dan nga ulla seeɗa. Tu rassembles tes preuves. Tu t'appuies sur tes preuves.
walli affaire Allah to ala ton ko bani adama on ma nyaawde ko o tawanoka ko wawata jogade kon ko dum o nyaawirta may merci Aliou Dialasso donc arambi be bombe be yerton criminel be none no o tigi boniri o lettay be ngu makko lettay modi makko lettay gollobe makko lettay be o laami ma o lettay laami be makko none no yirton himo boni ande il n'est pas guidé par un démon yawinda il n'est pas influencé par un démon wana goddum mo encourager goddum ngala de yewta ka noru wakko ko ɗum woni mo nabude ko miijoji makko bonɗi ɗin on noftade fof non ko hatta yimɓe ɓen feewa ka men ko hatta yimɓe ɓen dikka ka men ɗo yo o tigi naatude ɗo tigi fuɗɗoto tun ɗoftade miijoji makko bonɗi ɗi iya religieux ji no immoto ko jinna wingi memenike iya nyama be udo kadi no iwtira bawo jaba den ton iya goddo gono sorto to go wikitini ara ko consommateur toni go wikitini wawe kala mo yida no jogi anxiété no jogi kulol no jogi il veut pas prendre action c'est tout kala yida leydi no tampi no sai kala dewgal yida dewle poubelle c'est parce qu'il y a une personne qui ne veut pas prendre des actions concrètes non même it simi gonna be wiyata gonna dépense en gonna koy bi gonna gerte simi Allah taala joyre no wodi piiji sidi yaltaali ka suudu ma goddi natata no wodi jikkuji sidi yaltaali jikkuji go arata no wodi yimbe sibe yaltaali ka gurdam ma wobbe go arata no wodi baafe go sidi ferma ka baafe go uddetaake na Allah wonna da inde ida anduna wona ko wonda do cha serti e dum do ida sukuda wurata sofalita gurdan toti sofalita alonzi minni on nawna selli wona wajoto. Moi j'accompagne les gens quand tu as des problèmes mais c'est payant, tu me contactes si goddo no hebi problème feddito mo beeba mo yewtida harana jalawma na nyaawma na jetto téléphone baawa haalde sakita dum partage na da hato jini mo gundoda teddino gundoji maadi respecter de dignité ma quelqu'un qui va t'écouter sona dum problème on naborte parce que en buyi den ne ira needi en gaynata. Merci Diallo Yusuf. Jonno si tawi wata wi jog do futike miijoji makko bondi ni ha berne makko den yori automatiquement bewre ara e makko bewre den ara non jogo mo hakkille den o yiyata sona ko beb o nanata sona e der bewre juude makko de memata sona no bewri et là c'est terminé. Ha yetti biddo ma jonni on ha hara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa jetti laamu a jonni on hara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un en bakka sange satta parce que neddo hande kadi hara kanko tigi woni le démon en personne. Shaitan in hara kanko tigi woni le démon en personne. Et là le démon en personne il ne vit que de ta souffrance. Bana adama shaitan c'est-à-dire ko tempérament den o wurata no wodi yimbe ndaarube weltare mabbe den no humundiri e gondi goddo shaitan a hebi accident a seedi e modi ma e benguma a perdi jawdi mandi a nawni a hebali kaydi a heb c'est-à-dire c'est ce qui les fait vivre, c'est-à-dire o alaka o welto sonatuma goddo perdi sonatuma goddo halki ko do wadi wattane yiila yettugo téléphone yewto himbe ben
ko woni on heɓde ko. Voilà la valeur de la thérapie. Faites beaucoup attention. Parce que ça heɓi problème ko ɓe ɗaɓɓamo yewtida. Jonno ko amma yewtida e ñawdo o ma yewtida e wirtowo ma liɗo o e dow mo nawnarde. Jonno si neɗɗo on woni oɗo neɗɗo hey wata innu oɗo biro an wonata ɗum, pen an wonata ɗum, karamo ko an wonata ɗum, lappe hey banade mo andata. Kala bani adama wawɗo hebbude albalawu e ma, tampiriji ɗinɗinaydima bonnaydima hakkille, l'énergie, ta force va s'échapper. ɗum yiyata bani adama hande kadi himo dari himo laba mais hay mira mum yaniɗa, la personne est perturbée parce que l'énergie makko yeeyi imo dépensa jawle, si ɓe noddimo imo dépensa tun, imo dépensa imo jokki gaño makko ɓe yaɗon tun, kala ko o waja o nanata la personne ko ɗumen tan l'emprise imo e kaso, imo joggi carburant makko on no joga ɓinne mo gera imo lampa bini jenasi sofale. Seule la thérapie peut t'aider. Ko ɗon tun wawata yawde waɗa ko wiyete ko méditation, jooɗoɗa yi'itoɗa jaɓa hande kadi ko hollaɗa ko, parce que neɗɗon ɗa wala jaɓude ko holla ko. Ya un pervers qui boit ton sang winna ko modi an, mais tu es en danger. Iɗa duwa jaɓude, c'est un vampire. No wodi biro ma wonɓe ma manipulde, non ko biro an, non. Accepte d'abord, c'est un vampire énergétique. No wodi nene goto ma wonɗoma yarde no na ko lorra kan d'abord attotoɗa haalde inde mum, lorra kan parce que ko on lorrade tôt ou tard tu vas tomber dans la dépression mentale. Si ɓe hewtinon dépression mentale ko goɗɗo kadi wiytiniɓe wono ko doro non na on drogue mo woni fimude, kon ɗum hewtinimo poɗugol crack, haako comprimé, kon ɗum hewtinimo to, ko ɗuytugol musée ndiji ɗi, kon noon mo yarinde beere ko ɗuytugol cette souffrance, ko ɗon noon wonata ha o wona dépendant, c'est fini. ɗon kadi womo gera ɓe waddimo e biniri ɓe ha jokki fenana gayna goya goɗo kadi no dari noggol acce gerugol ɓiɓe yimɓe ɓe acce lampa o noon de ko wajotoɗo landonamo dalil ala tooñe ko bani adama tooñata hakkille makko ɗen hewtiti yewtugol ma hoolagol ko ala dalil. An tigri ala dalil hunde nde haray tu es ton propre criminel, parce que ngani mani sendira gonga e fenade siɗa haalude hiɗa hoodi jaɓay kañum. Et dès que tu tombes dans le monde des maçons, tu es dans les ténèbres. Et dès que tu es dans les ténèbres, tout le monde viendra t'exploiter. Karaɗa ƴetta geɓal mum gaya politique kara ƴetta ramgo baatini mbile musidal bongal association ɗimmoɓe pop ara e hudde yaha, tu vas rester sans force. won yiyataɓe yalta e mocco ɗo yaha e clinique yaha ƴawa pelle naatira ɗo hirsa beji, honto wonɗa yawde ko fanto ligne rouge a memi ɗon inna lillahi wa inta sikku an e ɓe ka lawol iɗa ɓuuri ɓe yimɓe ko seeɗani an e yimɓe ma ɓe yaɗoto, personne ne pourra continuer avec toi. Merci Galoïsou, toujours avec nous. Donc le pervers narcissique woni ko gorko woni ko debbo hande min nawna silli mi innima wona jinna woni ko jokkimo o suɓi waɗugol gollal. Parce que Allah waɗimo suɓotoɗo, sona ɗum gonɗum Allah ñawiroytamo. Si tawi Allah suɓinali en gonɗum o ñawirta, ko honɗum waɗi si goɗɗo no ñawede ka justice, parce que mo mari ko wiyete ko libre arbitre, wona o forçaɗo. Ko ɗum waɗi e nder ñawore ɓe ndaray l'intention de l'acte, o tataw neɗɗon ko feetuɗo, o tataw ko voilà, ɓe ndaray dow l'intention, condamnation no yaada e mo moƴƴa, e o no anduno ɗum ɗo ko boni.
ko honno ko volonté makko mo anduno conséquence mum. Si tawi Allah o suɓinaali en o ñaawa en fi hon e wi o toñata, so wi o toñata seke si a teɓɓama ko an toñi hoore ma. Donc kala mo yiwɗa le pervers narcissique mo na jinna wi won mo waɗinde ɗum ko gollal ngal o suɓi. Kala mo yiɗa victime de pervers o jaɓu kanko kadi. D'accord, a nanay ɗo debbo ma gorko no inna waye mo waɗi nan mo wi nan emo o jaɓi. C'est un choix. Mi wondiri Allah taguɗan ko suɓande. Seede ko suɓande woɓɓe si sofi si lorra kan hewti 99 degré ɓe sotay. E woɓɓe no wawi muññade. Woɓɓe kadi no wawi habbade. Dan ko non ñandega aray wattora la yafa hay siko saguɓe ɓiɓɓe ñandego. Imo habbi ñandego ɗum seytane urara innamo mi toñima ñande batterie makko lanne o dirnete o ɓanna goɗɗo go. Eyi ko ɗum yiyata hiɓe wona ɗon ha si duuɓi ɗin towi pervers on ɗaɗi ɗin fuɗɗike ronkude o kankade o récupéra ɓiɓɓe ɓen o juro pervers on o créa rébellion familiale contre l'homme. C'est ça. Na c'est-à-dire ko anduno no wodi ko habbi soit ɗo no habbi no gasa yo sansu ma no wodi ko huli. Eyi ɗaɓɓe ka gollo buye mon ko problème économique joɗɗini on e sifa ɗen dewri par ce que le pervers est très intelligent. Imo andi te que ci autosuffisance a woni autonome ko woni ma wadde ko watama wadde buye mon. Hey, mais moi j'ai accompagné les gens, c'était la pauvreté. Ko na nanne ko basal. Dès qu'ils ont commencé à travailler, ils se sont libérés. Ko basal e kanko kan on ɗum ko basal. Hay hunde ala ko waɗa fi yo pervers jo sanno si wona escape lawago. A andi cette personne est pervers wona noon wonde haray fi goɗɗo yennima, fi goɗɗo ɗawima dépense, ma fi goɗɗo pirdima, il est pervers. No woodi condition ji ɗi yahi ha sappo e ɗiɗi fotteɗi fof ɗi timmali, c'est pas un pervers. No wona ko circonstanciel, ma ko alhaali, ma ko nediji mon ɗi woni ala ƴettinirde taw. Voilà, mais ta maƴƴu tun nana ko mi haalɗo ko inna modi an ko pervers, ma ɓengu an ko pervers, ma yumma an ko pervers. Non, a wawi famde no sa waɗi thérapie, sona ɗum a nata e poyon payen. Donc jon noon ɗum ɗo jibinana e banade man ko wiyete nawnaje kulol, ko ɓen yatano cuddaje yimɓe no ɓeeso e maɓɓe wo ko mocco. Ɓe doga clinique e clinique, ɓe ƴawa pelle wo ɓe yawde ka duwa jaabi, hiɓe waɗa talki ko jibini nawna, par ce que Allah wi suɓo ma ɓe suɓo ma. A wi no mi wata suɓade, ɓe suɓi kema ka ɓe ɓiƴu ma ɗon no satti. Ko ɗum woni subir. Ko dolake danejo falla wattade ko ɗum welayma, mais pervers jo ma on ko dolake boɗejo falla ya watto. Si a watti kema ko ngandi ma nde sofinayma, watto dolake ma danejo on ha ñande anduɗa o dane ɗo mettitima. Si tawi boɗe on welima ya wattoɗa, ma ha ñande yiiɗa dolake boɗejo on kono ɗon won damma e nafoore, mais watto dane on taw won authentique, taw won naafiki. Ko wurugol ka leydi ma welayma, mais pervers jo ma wina ko ɓe no tampi, ko ɓe an wona sadaka, duwawu mawɓe ɓen ko hoore ma jaabi, an yahudankoɗa. Tu te lèves. Merci Aliou Ba. Tu te lèves, ya wona lampe verte.
be ya be nyalle saude saede parce que l'aventure ko saugol na an iwa ka leydi ma ko ndu ganduda ka yaltuda o bonjour assalamu alaikum ya tawa dum alato c'est la frustration ya an ko anduda ka leydi ma on seni ke on senti ke toro jumo dum alato ngajo be sokka juude nafi yaga ya tawa bimbi ko facture kikire ko facture ko kulole ande ena ba akhira aj mabbe ala ko on to yura on c'est la production le capitalisme ko wugugol be ande si tawi ko bofo e tew welay ma bandu man wi mi nyama e bare na min tawi dam nde se be ko be diwa men jakkay jakku don ko yakkuda yoro don jakka ko jakkuda aya hay ka goddo yima o be wattane ndiyam harale le monsieur a l'argent mais baya inni anda droit ma ande hunde woto haqqe ma goto sa cippiti ke haqqe ma goto ha o jetta di fodi jettata daru lamateri afrique fodde balebe be mudditali gite be anda laamu ngun no joganibe dimu mabbe ngun nyaamugol ko moƴƴi yara ko laa waalo doga laawi kelludi hara hula ana sécurité dignité mabbe on taw e wonata aduna goddum aduna ko be andon dum laamu ngu nganda dum ana jawra ngelle nyal ga nyenyenye wondo won nokku ka o wi so wi ko lando o anda ila en blue affaire ko yo andu no wodi ko doa on jonnude parce que mo jettude si sa jodi karbire mo jettude ta jodi bananaru mo ko yo addu joni non gol do kulol ko nungo wadanta banadama wona kanko tigiri o créé al balawuji problème ji ka problème ala yemo jodo wulla so wulle ha o gayna lan kon non ma wullinde so haali gon mo wullinde ko a jala haronka parce que ko biji tawdi une seule décision o wayno dire mum e wawata parce que elle a perdu ses énergies mo nyawndorade penale jonnon o tigi naata ka lannode yewtere men jonnon sa yi banadama o naati e ɗiɗo kulol no tongo ɓenta les pères authentiques kulol gonga yanko y a de ces pères apport des pères écran c'est à dire kulol feeñi ɗum mais na gonga mais no humodiri joni si tawi fewno pay kum yagal ma suka yagal ma none o none no neyiraɗa wikkede réjection a heeɓi réjection haray si tawi a janɗoyi ka goɗɗo yima wo hida huli tum wata yimɓe ɓe ronke yiɗude hida huli tum wata surtout e wondiɓe maɓe golla o kulol aranol la c'est une blessure la réjection c'est une blessure émotionnelle ɗum no mari e ma ñawdaka joni noon ɓe goɗɗo yima o wata perdu ɓeŋuma ta perdu e modi ma wata golle maɗen perdu wata mbuuɗi manquire c'est-à-dire tu as toujours peur de manquer quelque chose o taw dugo yaha taw jombo ɗimmo taw waccan ɗo yaw ñawda réjection ma o fewde wonɗa pay ko réjection ma on golɗon ko kulol naadangol e ma perde énergie ma on ɗon ko authentique o ga ko écran na ko feeñi ko woni gonga ka koko feññini ɗum ko joni si tawi a rewi ko wiyete kon la trahison bemma no jamfama yummama no jamfama si ɓe wondali e ma si ɓe muyninali ma si ɓe tankaki ma si ɓe sodanali ma conci c'est une trahison familiale si ɓe jonnali ma gandal nafaygal métieji c'est une trahison sa rewi yo trahison ɗo à l'enfance automatiquement ka goɗɗo yima wo tu veux tout contrôler nawligu feƴƴitungu nawli ha maayi ɗum ko poson nawligu na giggol love ko liberté nawligu ko kaso mo wonduɗa wo subhanallah tu veux tout hay gollowo ma e ɓigol tu veux tout contrôler a sikkay goɗɗum bonen jo goɗɗum lawotoma jo téléphone jiniɗa faala hay natde nder to yurnuɗa finalement
heɓatamo wonda ñawndu temmere nden terto cette période d'écran terto ɗum ɗon ko ɗumen venez vers la thérapie tawi tu as été abandonné à l'enfance sa rewi ko wiyete hoyende humiliation andi woɓɓe no rewi e gurdal sattuɗam mawɓe maɓɓe rewi e gurdal sattuɗam hoyende ko ɗum yiltite ka famille ji mon jangon tarikaji mon ɗi ko honno mawɓe mon ɓe ko honɗum ɓe wuuri ko si tawi ko e hoyende wadda ñiila ko lampe gerto wonata ha maya sa ñawdal nden temmere par ce que an a sikkay si a jonnali si a dépensali si a wonali lampe gerto si a hittinali si ɓe ñamanalima a sikkay na goɗɗo vous avez été humilié a sikkay sa jangali pandi sa comparaki sa natali foɗotiro si diplôme ji ɗin heɓaki si étage ji ɗin datno si bisuji ɗin mi wattaki ɗi si mi yaltali fo inna base la personne a des blessures d'humiliation familiale ɗum ko ñawdete ɗum goy ena ɗum wappano way doggude maccena naati ko kamɓe ƴakkila goto alama ƴakkude nene kala no maafi si heɓa e biriri goto ala wirude goto ala buuɗe yiite c'est des mensonges goto ala siɓade ƴiƴam goɗɗo ala lampade goɗɗo korte ko beppale. Donc stop creating problem. That is hara ala don actu créer go problem di kadi ala. Donc haray si da hato ñini thérapie faut contacter Nawna Chelly mais c'est payant. Andini man wodi fiya keji gadna do a wawata hebude réponse majji kadi ala. Juutuɗa ñawdade sowna lekki maki musen ndingi wata a neeɓi moccade a neeɓi clinique a neeɓi yawgol mais arrête maintenant. Le problème n'est non ko an woni problème on c'est tes pensées toxiques ko énergie ma on woni no jatta ta souffrance ñande woyɗa e même cercle a heɓay ɗo ha sikka a heɓi ke bum a famade ko lampe verte aɗano tako eɗa huliɗa maapi ko jinna ko ñanne ɓe ari kadi ɓe naati ko beppare ko ganima ndi wonma regrette. Donc meɗen salmina meɗen weltano kala ƴettuɓe tammu jenti Nawna Chelly thérapie. Merci Mamadou Ba, merci Diallo Youssouf, merci sponsor ɓe amen ɓen wontirɓe Sénégal, wontirɓe la Guinée, wontirɓe États-Unis, wontirɓe Belgique, kala ka wonɗo wontirɓe France, wontirɓe Hollande, wontirɓe Japon, wontirɓe Corée du Sud, wontirɓe Libéria, wontirɓe Sierra Leone, wontirɓe Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, wontirɓe Algérie, Maroc, kala ka wonɗo ngewro leydi ndi si ɗon sponsor des pages Nawna Chelly thérapie. Merci beaucoup Laura Touba Ahmed depuis l'Allemagne, merci Boubou Yanke Diallo, merci ma soeur depuis la Belgique Fatou Baldé, merci Aliou Dialasso, merci mon frère Salif depuis la France, merci Tcherno depuis les États-Unis, merci Boubacar, merci à tout le monde, merci tous ceux qui nous sponsorent dans le monde. Kala on besoin de thérapie et Djongo Amen, kala on besoin de l'équipe Bouri et Djongo Amen la Picha, merci Adam Abba, merci à tout le monde.